Ni mu gihe twari tukiri mu nkuru ya Sabius wa Isimbi TV wamanutse hejuru y'igipangu muri etaje agasenuka amazuru ndetse n'amavi akabigenderamo, nuko twaje kubona uwitwa Philipita agasore kiyambika twakabana misuzi tw'udupantaro n'udusuti tumeze ukuntu gafite agatuza nk'akinuma itaha kure, kaje kugira gutya asaba imbabazi. Mbibutse yuko showbiz iri gukorwa muri ino minsi bayita umuranduranzuzi, mpereza nguhereze nubyanga nkujyane kuri RIB bagutemo. Iyo showbiz turi gukora niko yitwa. Mbibutse yuko n'uwitwa Ndimbati nawe yazanye Sabe akamukubita umuranduranzuzi. Yewe ese mama biragarukira he? Naho sinzi ukuntu bigomba kugenda. Abahungu n'abakobwa bo muri iyi myaka mana we, mundibuke menya guhangana n'utuntu dutoya twe baso twahanganye n'intare n'idubu, niko Dawudi yavuze. Asonaje ku myaka 15 Dawudi yarwanaga n'intare n'idubu. Wewe urarwana niki? Urwana na mayonnaise urya? Urwana na pizza urya? Mwarasaze. Ndiyahura baguha akagozi.